Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Uway Pulit Langrut yo baltep kerteng kumu chua miki lengdo arpu prasnem karta na kasnong chut wakhu juai. Bat Paralok jo u baltep kerteng kumu war a charmang arpu isnem karta u basyong basa haksnong mi mentudu juai. Kibaha papo ka West Giant Hills District. Kila syakem no haki Pulit katnat Anti Narcotic Task Force jong ka East Giant Hills District. Haka arpo terik matau benaya yong arhajar arpo hadin balalap bagi Donkti haka kam Khaïi Drok syaki samla harilum jantia. Haka jing talasi kini ki arngot ki Pulit jong ka East Giant Hills District. Kilayo ban kurup lai point lai pulai gram u drugs heroin. Uba kilaburi hapo kakali kabakisyong. Katkom kakarwa bala pelat na katnat Pulit lai tho ba uneu Pulit Langrut. Ubadang don hapadang ka jing sya suspend ulami na juai da ka papong rangkat da ka uniform jong ki Pulit. Kenang banlat na ka jing sya talasi haki bor snong bat ki bor Pulit hasurong.